Turi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 n'amakuru y'imikino agezweho arimo gucaracara mu binyamakuru byandika amakuru y'imikino, aho ikipe ya Rayon Sport imaze kuba yigaranzura ikipe y'Amagaju FC ikaza kuba yinyagiye igitego kimwe ku busa. N'umukino wabanje gusa n'ugoranyemo kubera ko imvura yaje gutuma uyu mukino uhagararaho, ariko umukino waje kuba ukomeza nyuma yaho gatoya imvura imaze gucogora. Ikipe ya Rayon Sport rero ikaba imaze kunyagira igitego kimwe ku busa bw'ikipe y'Amagaju. Igice cya mbere kikaba cyarangiye ari ubusa ku busa, hanyuma iki gitego kimwe kikaba cyabonetse mu gice cya kabiri. Ni igitego cyatsinzwe nande, cyagiyemo kuwuhe munota? Hanyuma ikindi nakubwira ni uko ikipe ya Rayon Sport ikimara gutsinda Amagaju ihise igira amanota 10 ikahita iza ku mwanya wa kabiri, hanyuma Amagaju akaba yagize amanota 4 ahita yerekeza ku mwanya wa 14. Ni mu gihe kandi hari n'umukino wahuje ikipe ya Gicumbi aho yatsinze ibitego bibiri Gasogi United, hanyuma yo ihita iza ku mwanya wa gatatu. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Gicumbi yaje kuba iza ku mwanya wa gatatu. Hanyuma rero n'indi mikino yagiye iba nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwa, nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya. Hanyuma iki nakubwira ko Azize Basane ariwe mukinyi wahawe igihembo cy'ibihumbi 200 nka player of the week kuri Pele Stadium nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma dusimbukiye no hanze rero muri CAF nuko Al Hilal yatsinze ibitego bibiri kuri gitego kimwe cy'ikipe ya Kenya Police FC. Hanyuma rero kangushimira kandi nkubwire ngo wakoze cyane kubudahwema kubana natwe. Hanyuma kandi ngushimire ko waramaze gukora subscribe kuri Butterfly Media TV ikugeza amakuru y'imikino abari gucacara hano mu binyamakuru byandika amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma rero reka ntatinze nkubwire ngo reka twanzike duhereye mu mukino wahuje ikipe y'Amagaju ndetse n'ikipe ya Rayon Sport uko umukino wagenze. Ku munota rero wa 48 Rayon Sport nibwo yaje kuba itsinda igitego. Ni igitego cyagiyemo ku munota wa 48 nk'uko nari maze kuba mbivuga, gitsinzwe na Habimana Yves w'ikipe ya Rayon Sport. Ariko ku munota wa 22 ubwo ni igice cya mbere, uyu Rwema Aimable yaje kuba ahabwa ikarita y'umutuku. Bishatse kuvuga ko ikipe y'Amagaju yaje kuba ikinisha abakinyi 10 nyuma y'uko kuri munota wa 22 uyu Rwema Aimable yaje kuba ahabwa red card. Hanyuma rero ibi ngibi byanatumye rwose iyi kipe y'Amagaju idashobora kuba yakwigereza ikipe ya Rayon Sport ngo wenda ije kuba yayitsinda igitego iyishyure cyangwa se iyongere n'iki nayo ibe yakukana amanota 3 hano kuri Pele Stadium. Hanyuma rero kugeza amagingo anga nk'uko byajya bikomeza kugenda bigarukwaho, ubwo igice cya mbere cyaje kurangira ari ubusa ku busa, amakipe yombi anganya yaguye miswi. Hanyuma rero ku munota wa 48 niho haje kuba haboneka igitego cya Rayon Sport cyatsinzwe n'uyungu Habimana Yves. Hanyuma ku munota wa 60 rero habayeho gusimbuza, uyu witwa Musore Prince yasimburanye na Niyonzima Olivier. Hanyuma Abdelaziz asimburana na Sindi Paul ku ruhande rwa Rayon Sport. Hanyuma ku munota rero wa 73 Yusu Dianye yahawe ikarita nawe y'umuhondo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport ubwo yakiniraga nabi rutahizamu w'ikipe y'Amagaju FC. Ku munota wa 82 rero Serumogo Ali yaje kuba yinjirana umupira awuhinduye mu rubuga rw'amahina abura mugenzi we w'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero uyu musore Sindi Paul yaje kuba awugeraho, ariko awugezeho umupira waje kuba umubana muremure ntibyagira icyo bitanga. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport yaribonye ubundi buryo bwo kuba yabona amahirwe yo kubona igitego cya kabiri, ariko siko byaje kuba bigenda. Ibyo ngibyo byaje kurangira gutyo. Hanyuma ku munota rero wa 84 habayeho gusimbuza ku ruhande rw'Amagaju, uyu nguyu yitwa Habineza Alphonse na Hakizimana Fati baje kuba binjira mu kibuga basimbuye. Ku munota wa 47 Harerimana yahaye umupira
abayogoyogo ateye umupira mu izamu, hanyuma rero Enoke awukuramo, hanyuma ubwo nabwo bwari uburyo bw'ikipe ya Rayon Sport yarije kuba yabonamo igitego, ariko ntibyaje kuba biyihira. Ku munota rero wa 48 umuzamu Enoke n'ubundi yongeye kuba atabara cyangwa se yakijije Amagaju. Ni igihe rwose ikipe ya Rayon Sport yashakaga igitego cya kabiri mu minota ya nyuma, ishaka kugira ngo itsinde ibitego biri ku busa, ariko abarutayizamu b'ikipe cyangwa se bamyugariro b'ikipe y'Amagaju baza kuyibera ibamba. Hanyuma uyu munyezamu yaje kuba akuramo undi mupira ku munota 48, n'umupira nawo warutewe n'uyu mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport witwa Basane Azize. Hanyuma no ku munota wa 89 habayeho gusimbuza ku ruhande rwa Rayon Sport, Ishimwe Fiston asimburwa na Bigirimana Abedi. Hanyuma Rayon Sport rero umukino waje kuba urangira itsinze Amagaju igitego kimwe ku busa. Kuko nari nabivuze, Amagaju yahise aza ku mwanya wa 14, hanyuma ikipe ya Rayon Sport iza ku mwanya wa kabiri n'amanota 10. Hanyuma umwanya wa gatatu waje kuba ufata ikipe ya Gicumbi yatsinze Gasogi United. Reka tuze guhura n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye biri buze kuza mu kanya bivuga ku makuru y'imikino.